Ni kedai bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maula Nongkwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ban Wanrah yaka Jingïajan hapdeng Nongniah kali Nongniah Trok kibadon keleng jong ka West Jaiñtia Hills District haka arpo arterik urisau arajar arpo kila Thaw de ka sunjuk yaka balatip kerteng kum ka Driver Truck Association yaka ni ka seng lepen scam da Chief Advisor uma Tuesday litep haka Jingïajan ka balalong ha Henyomer West Jaiñtia Hills District kinongkit kam jong ka DTA ki kenthop ya President uma Thik Miki yakai Vice President uma Ngaitmon Langbang, General Secretary uma Wanmi Pasa, Publicity Secretary uma Hypormi Shooting bat kiway. Kajing form thamai ganiga Driver Truck Association bat thamai nang sudah form mentarsi. Nagaling jonga kila jit ingakum advisor jengki. Nga kawai ngakwa pan pesat jemut manipor. Katkum belong menta nimlak pandan kibapli ki Driver Truck kebun kijing kibagi kendu kipor harga jing lek inti joki inti sengking ne bat gi mentar ki kiwe ki jikar repair kinuksa kum negling di police department ing kipor ki jupuntut ki Driver Truck plus kumha with bridge hangtor borbor ki syak pentut kini ki Driver Truck. Taki jemut jong ini ga association pertama bagi form nementa pan pensuk ga lek kawan ga jongki halanti sengking. Karkum belong ta sekweru jemut ini ga association form temai kajing penyijan pra Driver Truck nementa kajing jongki ki kendu halanti sengking kum ka aksiden lene kumba kali na natabat giwe kamta tater lembaga negosiasi ngakermen scam kenapa kini itu iwe Driver Truck negwe giwe kisnong repair kejing penyijan pramki kenang makin suk banyerap keling iwe hagino gino bentar kejengki seskuberu kerkumulong ta scam lembaga ni ga Driver Truck Association teng BUI kumagi traffic jam ting judon ki driver ba lek klaim akor ki mau bagi kisah jam ki truk ting na amto ngaj scam lembaga association ga kins convin ki wepat ki Driver Truck bensutu iki digma badan strok berbor sisin bagi la dap syak itu mang to ki de ban berat nak sikika kunde ban petut ki wepat ki patba hagalik jawan joki kermen scam lembaga association ru ngakermen scam kin sathit kumgi kinja ambulans anda gila thit ambulans kumgi driver sising gila don ka association juki ada accident gili lembaga ambulans kila yo ban lekbu hagika ban sumarki khana ban lek no kita kejing sosi yeki angek skam lembaga jing don association Wanrah jing bha bat jing tli yejak menriu jengi along jing Jingïajan Pradok perasaan kujing penjan hamtam ingin ngerilum kasih Jaiñtia jongi. Nagalin jongi agreement scam ai begini ka association kalau ka association kaba Wanrah nam tag jing bha jaga ri berjek mendri jongi nam tag jing bha jong kene ka state jongi borok we. Aku mau publicity secretary jong gani keseng Driver Truck Association jong West Jaiñtia Hill. Ni seng ngani keseng jongi ban seng number ta gijing jongi healthy suke por ni wan man lagi por ni saj lap gijing jongi nagadaw gijing sya ban ben jongi police teng hini ki bridge bat giwe gijing jongi healthy suke nagadaw ni seng ni seng nang bagal la shala sngi bingin laj na gijing sya ban ben lingin nyo ban le gi gijing de bat kini gijing sya ban ben jongi healthy suke